Yo, chào mà đi. Ê ơi, cái ကင်ညီကိုတို့ရအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မောင်နေကြလေးပါဗျာ UC စစ်တောင်100နဲ့ဘာတွေပေါက်မယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့တစ်ချက်တော့ရှိုးလိုက်ဗျာ M4 တွေကလိုက်တာတွေဘိုးတွေပေါက်သွားဆိုတော့ညီကိုတို့တစ်ချက်တော့ရှိုးလိုက်ပါကလိုက်တာတို့ M4 လို့ဘယ်လောက်မှပေါက်လဲဆိုတော့ညီကိုတို့တစ်ချက်တော့ရှိုးလိုက်ဟုတ်ဗျာ M4 ပေါက်ပြီး level ဘယ်လောက်ထိတင်နိုင်လဲဆိုတာဘာသာတို့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာ UC စစ်တောင်100နဲ့အကုန်လုံးပေါက်သွားမှာလားဆိုတာကိုညီကိုတို့တစ်ချက်တော့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြဗျာဒါကတော့ပထမ30နဲ့လဲ thôi ra đi về thì ăn phố đi biết quá. Hey, xe chị. Hay rồi gì? Được quá. Thế nào? Sao lại nhỉ? Thế là gì? Tôi sao không bao đi? Tôi cũng bao lại đi. Nó bảo bà đây giờ nó bảo bà ăn cô đi. Tôi nhớ được xe con nghe bao. Bao này. Đi được đi à chưa được chắc. Nó hơi điểm hơi giờ nó hơi điểm. Mình liền là bao phải đeo vào tay vậy. Cái nó sẽ gì quá. Sẽ kia lại mà em mình tên là cái gì? Chẳng cần tên là cái gì? Bao gì? Đông nó từ đâu ra bao rồi? Yo, tạm mốt đi, ở thao vị tiết xạ, hóa ra tiết xạ. Ok, ok, nó được. Xe dễ quá. Yo, chào mà đi. Ê ơi, cái này là bao đi. Ê ơi, cái này là bao đi. Ai ơi, ai gì mà. Chào cái đó là còn thấy. Và đi ghé được cho đấy. Ok. Nên nó thêm chỉ quá nhỏ gì. Chào mi bling phát bằng. Cô. Chào mi bling có hiểu gì. Mà đi ghé đi các lúc chẳng nó không đá mà không có tông nào lề này đâu các bạn. Ăn phú ở đó tông này lề à rồi. Nhà rồi. Tông này lề mà dạng. Ăn phú tông này lề đi quá. Ok. Ăn phú ở tông này lề này đi. Quá. Ok. Ăn phú ở tông này lề này. Level 3. ကျွန်တော်ကတော့ M4 နဲ့ glider အင်ဂျီတွေရတယ် M4 ကတော့ level 40ပဲတင်လို့ရတယ်စစ်တောင်100နဲ့ညီကိုတို့အနေနဲ့တန်လာမတန်လာကျွန်တော် comment မှာရေးလာခဲ့ဗျာဟုတ် like and share follower လေးနေလည်းကိုကြီးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ